Omukuru w'entebe ya kashatu ahwe gombora ya Nyakera Steven Kazora Sarongo ashabire government yo kuhunduza amatahiro g'amaizi agubabeire ne bakozesa kugira ngo abantu bakatunga aho kwiha amaizi go kozesa omumaka gabo. Kazora Steven ashoborwire ngo abantu abamwe tebakabasa kugura amaizi ahwe byentasanche kandi nebyaro nyamwingi tibine amaizi mbuyiro tibine amaizi go kunywa agabonire ngo bariyo no baganywa abwe mugano kufa abo yibakozire bakakora muri za cyenda. Ayongere yashaba abibya amaizi okusya amaizi ombicweka ebitagaine kuba ekitongore ekiri kukora ahabya amaizi ekya National Water tikabasize kumarayo emyanya etari yemwe nemwe kandi tuyenera yini erukora gakizara haze kaza muri ngoma yageraho yakoma kuba kwasa kujya ngo ejo nayo baje extendinga akakabugana kikayambaho abantu bangoma babasa kubona mizi. Ori mukuru w'ishomero Elia Kataraka Primary School Moses Turinawe ashabire government kandi hamwe na district okubasya amaizi haihi kandi agarukumara bwa nyuma yo kushanga ngo amaizi agubarukozesa tugaboneire tanke itwine hariya niyo tukushe yaringa bawo tubagine mbwe nabana libija batamize kai a primary kana community ngwe kuchachi werugataha. Prosper Betubura ori mukuru w'ebyamaizi ahabwa district ya Ntungamo ayerekere ngo abantu abenji abahikirwe amaizi no bukirabe kiringu amaizi agamwe nagaba gatarukora nainga abantu bagakozesa kubi access jangu abantu bari kwa mizi so agali safe 77%. So chima abantu bitu 27% tibakale bagamizi. Ayongere yayorekangu babasize kugabira amaizi amarungi ombyaro nangwa no kugakozesibwe kurungi arukuhereza enkozeseje ahabicweka okurugerura ahambaririra. So on equity abantu kugira ngo byomwe ahiko amizi abamwe babina make ko kana abandi bakibabono tubyale 81%. Then abantu managing ajamizi abanyakira muri kubi. One of the reasons abakitwahire this event is because you are working higher on managing amizi. Ashabire abantu bona okukozesa kurungi amaizi kandi bakabyara emiti omumishozi ngahabo kugira ngo bakatunga okushuma okwamaizi agarukwija okwiterra ebihingwa byabo kandi hamwe na nemiti okutunga oburgo bw'amaizi. Atwanyakera emisozi yanyu kumabira balisa munonga mwebale bokantu bashabangu mu consulting office ya environmental district tubahabule emiti eri kugenda no bulisa bwanyu kugira ngo emiti yanyu etakumira peya. Naume atuhire okuruga ahakitebe kya region Mbarara omukitongore ky'ebyamaizi n'ebyobuhangwa ashabira abakozi b'amaizi okubara amaizi agombyaro kugira ngo gakabona endeberera kandi no kuguma nebachebera oburungi bw'amaizi aga. So meananka eji public tap kwe kuheza kuba mitati bajikwasa omuntu orukuba navunanuzibwa kurenga ubukimwe cyona hatapo cyo cyagira ki cyakorwa. We ori mukuru w'entebe ya katano ahabwa Ntungamo Samuel Muchunguzi rwa Kigoba ashabira abakozi bagenzi be na munonga abamaizi okukozesa amani okutaho omutindo ahabuyonjo. Shanju ni 5 ahabwe nkirinde kwa 98 hato mukorese omutwe n'amaguru n'ebyona araganise okurwanisa abantu bona abarukuryangatanisa sente nangwa n'emirimo ya government kandi yahamya kunaza kutaho orutayayo harurengo rwegombora kugira ngo barete embarirwa zabo. Acting assignment akijera assignment mu office mu yinda kwenda gam otusente tuona tundeteri mu weekend ya echo chono muri Ntungamo echo charagamu ticharagaruke mwetu wahati ebicweka nshanju na mushanju aharigana biene oburugo bw'amaizi agabonire kandi abantu nibeyongera kuteka omunkora ebyobuyonjo nobukirabe kiringu ebicweka 33 tebikarebagaho amaizi nangwa na busha. Gasha kwa Samuel ahumuza ahabwa Tayari West.